o manatu la tatou me e se malifonga. La tatou o i le tūlanga po le langa o le lava pi tau mate e wha i po i le au mai e lango a le hita pipi o aina mafuai. A fesili ia Samoa o le iwa sifuru iwa pasene e iloa uma e oa le pepe toa whanau mai ngangana mai me lea. O lea. Ana le to i lalo popo mata ngātu le epa e le vevesi vapele atu nu. Me manino na tu sa foi la po la sola tu tamu fai mai. Yo no fai atu a tu fa pasene le atu nu. O ai lango ina. Aisha ele tupu te me to filau. Ele tupu tu atu te me tupua. Ele tupu foi le te mi foi na tupu lo ina fai ina roto ina le ile. Le no fo le leilo. O ina la le foi le mele. Tato o mai le tu la fono. Hidden agenda. Ia po mafua anga na tia. O lea ua whina mai tula epa ma le heita pipi ma le e iei mafua anga na tia. O loo na tia e whainga malo i le te mine. Na mafua in te pena tura whano lea. Lea ua whalua lawina, leu pasia le lawina whalua. Tato ho in melea. O lua tau i loa o ia ni ia me tau o hidden agenda. Ia po o ni mafua anga na tia. Na mafua ai le li parimia mana kapeneta ona tautalangia le mtaupu le tulafono le manfalo ia la mata tuala tula epa ele I faapea mai le whainga malo I se hidden agenda wa manino na whaai loa e le fionga te maita I mean star po le fionga fo I le sui pale mia I tūlanga ma iloilonga wa mafua ai. Lea na mai manino. I aini tina sa sulu atu I lunga I lona ofisa. Yeah. Ona o lea, sa whainia la tau loan I nofuanga whaieia I no ngā tupe. Ai wale ngā whatia le tatongi ina o te mengi masani. Ona o lea, te le interest rate ua whaangaina. Nau atu leia tantanga I ele fionga le minstau tupe. Mai loa ai, ua toi titi tatongi whaatoluina tatongi inga o le loan I interest rating e ua whaatulanga. Lea le mena tupu, mua summon a ami ele fionga al tamaita I minstau le o tupe I ele kovana. Aisea, mai tau maila, pe aisea. Ona o I le wailoa ai, e le o whaia le tiute. Le o whaia le tiute ale kovana. Ona o ia o lona tiute lea e regulate uma bank ma me o loan financial institute o le sulu I ele mamalo le tunu e whaia ia la tau loan. But obviously, le se me o whaia. Yeah. Le se me o whaia. So is that a hidden agenda? No, it's not a hidden agenda. E whaelo mai e turn a deaf ear. Yeah. E la tau nei, e leo fie loa reasons, which is, it's viable reasons wa linga whaile whai unga. Lesi tūlanga le titilo iai. Ia, dirty laundry money le tūla in mai nei. Ai sea, le transactions a whi aviai. Le wa tupu mai whawhitauri I alo nei le ta loka ina Vietnam. Le na o e tangata wale ina lesi Samoa. Manino, o ia provinga ia tupe whi aviai nei. Ole ko wana. And has she done her job? Ne I whatinoina. Ta tanga I whala ia iai. Le melo tupu le una le rentals le na whai nei. Una le rentals. O lea le mena mai e ta vale e te tono le tunu. Na avatu as personal use. Ai ti tilo whaila I ta vale nei. These are unique cars. A o ta vale tangata. Sa ta tauna fesilingia la ele Central Bank. O fesa wala la tu per tangata le nei. Fesa wala la tu per le whatau mai le importa toi ta vale le nei. Ala mela walia e mai nei. Sa ilia enga. Na a whaaulu whale atu ta vale is for personal use.
Ale uma e wale aingi details ala wafa le stale lalo as commercialized vehicles. O ila le titilo yai. O le ala le hidden agenda le ala langai nei. Ele se hidden agenda. These are facts. Yes. Pasio manatu lepa. Parte tele mapanua. O le ua leota. Ma nei e le mele ua mai e mapanua. E tali e foi la le si fesili le na fesili le vai. Pai mai le umfani tali mai malo le lato fesili. O ani mafua anga tatau. Wa nau na wai le malo. Ina ia pai le tu la fono e tele se vanoa e sei le tamai tai. Tasi la ia vai te tele wa tali le fionga i tamai tai. Ya mafanua. Ala sili leota ile tu langa le poina mau le saunoanga. O suanga tusi. Ua toe su e lava te mai tai ko vana tusi. Ma internal auditors le na rentu la i station minister. Na lo silfia. Le tasi foi la le tali e fesilia. Le ua manino tasi le lape. Tasi le fa le tonu. O le fai to tasi o mei. Se fina ngalo le ta. O le fai ngofi o le tali. Na watu le malole nei e fia le aitalaf. Yo falling on ngau le alwisi. Falling on kongwa ngau le alwisi. Ai le mafaila ona tuli fa fo se i fa pea. Yeah. Le ye tu la fono nei. E matua i state out tai le fa malolo. E le fa pela o fa tu fa pe kuli. Yeah. Ai te tona ye se mea le e au tilo ye. O au ia. Tasi ale au tilo. O aina no fo al temi na le na mo wai le tep le asamo. 1.3 billion. Yes. O ila ye temi na. O la ko ngai. Yeah. That's her. Ia on tali na. Afai o aku se afai e aku le pisingisi e o ningal pisingisi ai o aku o lenga e si o pisingisi. Ai o aku o le ka ko pisingisi le i pili onga fape. E pa wan me fai o le fa malolo e. La le me wala nga o sa mol ko nga mele. A la mele tan fai i el malo te mine e ton. Le ka ko kongi le mele. A le ala nga bata wol ba nga le fai so. Le fai mai. Ole me van nale na ele oli e no fo pe I ma one e o se mai ale I al bank sa mo mai le bank le. On ole na le. E fai penka ko long ma ke le pe ia me ia interest o me kong ye ka ko ole. Ole me van na le wala yo na mai ale il IMF. O mai ta ma fai mai ia fatu mo pe mele el temil ne. Al malola ko we can go by ourselves. E mawhai ta to wota to ia leo ko kiki umal ka ko kalaf. Mo le kalaf. Yo tu pe mo. Pero tu pe na le ole GDP na. Very good point, Leota. Very good point. Le whalau tatou loa, e ono tau sanga o no fo inga. Lenga koe renew le no fo inga. Lono winga sifuru lua ono tau sanga ile. I te tono le, as a commissioner. Lono winga sifuru lua, e saola. A fua ia i le 1.3, 1.2 billions le aita la fo samo. O I le whai tutoa, in and out. O mea ia, o le sao le mawhana. Moni mantua, lua fa sutasi. Lena ulua I tō fia I e vea ma kowana. Sa tolu tau sanga at that point. Na te tolu tau sanga. Lua fa sulima toe ilo tu la fono. Lena toe fa apopo I loa le ono tau sanga. E tanga ila iai. Le o mai nei wa ova sumon tu tau sanga le wa iai. E onga ole toe fa afowino tu la fono lua fa sulima. Le la toe ilanga toe munuli nei. Alo manino le amainga tu la fono e o le whape mai e mawhai o le cabinet o le kabineta la tau te appointinga o le kabineta foi e whaia dismissal. La tau te appoint and reappoint the governor for fixed term
such as tulanga lewe i nele ono tausanga. Ale la te whapea mai, o fuata ingo tula fono o te tewa palmene o Samoa, il tula fono mai. Pei ona tala no ina pēo i eni wha maoni yanga o ni suinga o tiute o kovana, ina ia toe wha leleia le tulanga i. Lela i tulanga i le wani ai mai, le wa tula i mai, le ngulu le tunu, ngulu le tunu le taunta soi fuanga. Ai ma kualea, o le lava tupe wha so tangata, ona le whai lato no ngā tupe, but they're paying so much interest i a lato loan. A wa fia lato sanga o sa wha ile kovana, ai le o whai a lalo na tute, e regulate uma banks i a launga tasia, uma le interest rate whanga. Wa ta fili sau noa la va, ia ein i titira whala ian. I le to tele o le financial institution lewa lato whai a loan. O ani so o tanga o iai, o ani pi tanga o iai, whale wo whale anga. We don't know. A le tūlanga na o le tūte whai lea le ko wana. Paftai mawhanua. Wa mai tonu ai mawhanua mele leota. Ona o le mata whai o i tonu a lea le Central Bank. O lea. O le whatino ina o le interest rate. Mea kau inkalesi rate kukongo le so se banks o la tau e whetuna ia mele. Au lea mai matau langi meo tangtar soi fuanga. Lea lava pe o le lato matua tau loto lea. O le matolea fo o le tangtar soi fuanga. Au i le whaituto au mele. O lea, o le Central Bank. O le oi o tangata le maua lunga o lea. O interest rate o lato loans. O lato me umfa pena. O lona winga. Le lava la u tatu talia le fia fili nei. Le lava mana ia le lua whasoa i le mele. Ma le fuela u wha manino atu i le atu nu. Le ai, o le vevesi nei na mai e tau sili musa ia i la tumwha me u taumtar sui fuanga. Taumtar sui fuanga. Le aptae le aso fili ngalo le mele. A whai o le Central Bank o le la tō mata whai oi lea. O le afoi. O le vaia, o le interest rate i tono banks o le atu. That's finga. O le tūlanga sa ola na, o la tau e fuafua ina me o interest rates. O i nei atu nune, o le whainga tāia na e alo whai maisau loan se bank. Yeah. Asia, e makwai e mai oi o la vai le bank, pe mawhai ona e tōngia loan lea. Ai le mea la i banks e nei, e la iki ma maula ko interest rates. I lo kamai finance le the loan sharks. Loan sharks. O le mata unga luenga lana le na whai le tele o vai taimi. E mata o teo e whai le budget da ngangani. Ai mai ngai ia interest rates o me o loan sharks. O le mela na leilo na alu lo tonu le malo. E whai le tula fondo le malo New Zealand. E le mawhai on koe pasi a kulunga se 5% ia se interest rate o mea o loan sharks ia. Yeah. Ai vai o ele temi na tuasau noa ile mele. Olu se lau le interest rate o isi ka mai loan si angai kakai. Lua se lau 5 se lau o mai fong. Wa konge koe ki ali mafi. Ona lau mele a misi o koe fa polisi me lunga o lunga mene. Fa penala mele ona fai el vanga le ile il bank le. Fai ngō fi e yang ngō mawe long si kaka, ai ku ulunga lako interest rate. Wa peo ngi loan sharks melea, ai le Central Bank e o i le atunu e afu. E fa mama avenga le atunu, le ai. O le mele na mau atu nei ele malo le no atu ni. Wa i keke le lunga o le mwhai kaka kongi la kolongs. O se mana ia mo whanua ma tupai. A whai lau i le whai tutoa, ma le tatala. O le tamau a inga o Samoa. Se fulu tau sanga o sau whail ko vana le tonu i. 1.3 billion le loan, le debt, le aitalaf. Le anga GDP, le anga le lei ia whaanga solonga o le mea uma. Ai pe o le debt sa le mea, le kau kei loa le mea sili na whaile tonu. Mana tua le finau mai le vaenga le. E tu ai pe ir ko vana lea. La se rot lea, sau noa mawhan. Mana tua foi tuna epa. Lea a $5 tupe ma mea.
Yeah. E fiu e whaatali le, e a mai e le foi le kovana le tala tupe ma le inflation. O mea le lua whālua lima, e le o mai le current. Yeah. Lata le o mai le current, e manino ai Samoa, te leo le senga i le whainga malo le tula e tunei a. O tūlanga o mai o to whinga i ale kovana a. O le si mea le sa wha mai to te lo tangata i te which is, I know this for a fact. Yeah. O ai lava le whai pisinisi, e mai se au vaenga whai pisinisi la iti, o lo tau wati ai. Small business, yeah. Yes. A e sau, e whai mai sau, tau tupe, te sau ma oi New Zealand, whai e to se whaatau a lau pisinisi. It's like that, o le te tono o le potu, su e leo. They interrogate you. Fesili uma po o fea me earn mai ai lau tupe. E fia lau tupe maua le fia vaiaso, le te tongi vaiaso. Every little question. So e vale po fe mai ai. Whapea le te sau e mana o e mai sau sifulu a fe New Zealand. E uma po fe te mai e tupe. Ale verses la. I le mele tupu ta vale le una le. Na e. O fe me sau e ta i fia sifulu a fe. Le ama ye ta vale le important to ta vale nei. Transactions yes a fe ai. Laundry money le sa fai. Ele tele fa fitauli. O to telo isi tanga ta fai pisinisi. It's because of so tanga masaninga and all this. So vale nei pisinisi la iti au istangata. You know, they are free. They can bring whatever amount. O tūlanga na iai. What the tau, well, matua e whetaui fo fuanga al whainga malole wai ei nei, ina ia whaitu la whono nei. A wala le manuia lau telo tangata Samoa. Tala noala le dirty money. A leo ta tala whaitu toa i whare ta vale. Mo meo antiques, mo meo ta vale tangata, o le ale to inga tau ti tau ai. Leo lau a lau, oi a lau ina. I man tua foi tula epa. A e alu e o asa o lo e whaofi atu tu tono Samoa. E te avea uma me i Central Bank e mai ele approval. Yo o i la titilo iai. Titilo iai. Le taunga tau ta vale iena whaonga ne le una le rentals. O ina te affordinga tele ta vale, the Audis, Jaguars, ta vale tangata. Sa fesiringia e ala le kovana o fel me sa wale ala ngā tuper tangata nei e importa toi ta vale nei Samoa. Me fesiringia. Wa o isa tatau. Ana le tupu nei lave le Vietnam. Le ala ya e umamai e le tele le mea le tūlai mai nei. Na tatu wawa i umai e ia bank account sa tangata ta fia i mele. 7 different accounts in the South. E toi taloka ela bank account ia. Ina ua oti tangata. O fea o iei le te le ngā ruenga komisina lea. Leo to. Mana ia tele le fesili. O ngā ruenga umana e tau nau tilo e komisina le. Mana tua fwoi ngā le reita a leo ai moa mai ia kupe Kuwait. O kupe isa tonu na moa mai i le rate le. O ai la e aluanga i tupe na e toi whafoi o ia tonu. E alu sao e kongol peng. Ngā rula ia le o e toi whafoi o. O pisa i la se si o la kupe whawhengo o kupe i sang. O pisa. E aimi se si o pisa i. A o whetau na sao le mele e su e mei. Sao mai lunga i o kovana. O ie au tiro umai mei. Le whai mai nei le awari ia. So se li poki a e whai kau mai e kovanga. Whawhelanga le mo o kovanga ia me. Whawheona ia le mo inga mei. E matua maofa le mawhau. I tupe ia na mo i o ai a raku i a kungu ia. E le ai masi sa moa ka ke whaalonga kongu foi kongu a kungu ia. O Rominga leota ana leo ki ngeka me ki le Vietnam o la se tūlanga o i sa mui mei. O te loa tu le pama mofanua. O leva ona au tilo i o le merna le ufa i etu la fono i ele. O leva ona matai tū mai ele el malo le watu nei. Sta mai taimi ale watu el malo le. Ai lato matai tū inga lon mele.
O i le mafua uma mai ameni. O te tonu i le Central Bank. Lango i a wala uma tuaya. E ole tasi o le work, o le job, ale governor. Ole ma ai o fe fataua inga te tonu le tunu. Wala fe whakaua inga ia le te mini. Your drugs. O lona winga le ia le relationship o le tula fono tau whaofi. Mari aisa. Wa le feu fele le tala i rua o mai ma fele le lunga o pean whailang. E le loe la tupo le a le afu. Le so ta inga. O le aisa. Mari tula fono tau whaofi. Often. E whawhena lato le iloa le sota. Whawhea se pili ma se mo o le iloa. Fe mesa wartelo le alanga tupe le nei. Fe mesa wartelo le alanga tupe. It's only drug money. Yeah. Only dirty money. Wangana lava ai wa losing i skuru o le ulo tangata. Na te le iloa whawhasenga. But then the question is, whai o lena te silafia le deficit ngai o tupe, le te leo tupe ie maua. Wata taulo iana ia. Longo le minsta o tupe. Fono ma le fionga le li palimia. But not. She just sat on it. Lea la, ti tiro whainga malo. They put two and two together matua le compatible. O lea tūlanga mele tūlai mai. Ai se longa wa tūlau le whafonga anga sa mo ma le fionga le li palimia. Ai se longa wa ta waso i le fionga le li palimia ma le minsta. Na nofo i pele ma la tō. Ai whawhetai i le whainga malo. They're fully alert. Le la poringa mai e tua ia le malo se hidden agenda. A pila poringa mai e ia le lako hidden agenda. The reason why they tried to keep that covenant. Yeah. Esa. That is a hidden agenda. That's what you call a hidden agenda. Mana ia. O Le la ya. O Sano. mea tu te tustusi. E ele me vole o le contrast o compare. Compare me umam contrast ia me nati faia. Tanto tustusi. Fa pena umal mele. E ke ngofam compare mai le fia se fu pilionga lea. Ma le taimil nei a Samoa, taimil nei ile ke leo le trucks le wai tono Samoa. A le nofo tata, o ia le o le ki ma le tala leo mea. Le nofo e lunga il mele. E le mawhai lao na whai mai lau vanga lea. O le tam whele malo e kuli ai sauerkan ka lema ngau il malo. E whai i whaingal malo i le ai. Na mata i tu mai ale malo le taimina lau take over inga. Le ke leo le whale kongu le ia. Wai na alu ko kongi e kalafu. Ai koe vesi ngai lole mele nga sui e le. Tau filo ma kongi ngai kalafu. O inga fia. Oi e konga sa o el kalafu. Pe vesi pe o kou el malo. Ai kongi pe ka kou ai kalafu. Ia sa vo ia. Tūlanga na. Na alu o ia e konga sa o le mea. Ko kongi e kalafu. Pisa pe o kou ienga. Ai kongi le kalafu. O in tau fia mai. Central Bank. Yeah, Sano. Ina wa le taimi le a minsta tupe le fionga ia mulpola na rosa na moli mawina uma le to telo minsta. Not even a penny is sasid fai tawa le fionga le. Ona lea fa maoni tongingo ai talafu se tau fai titia le pressure tono Samoa. Ai ina wa vevesi loa lena au ese nei ia le split le whainga malo. Langena ye reduce my lalo fia me to 60% le payment of tato loan. Yeah. Le mesa ye sa fully to tongi a toi. Ia tasina mea, ma lesi mele na mention e leo ta, o aina ta fia tongi no e tala. Central Bank. Ioi. Leo na ye fesili, lua fesili na mai pi fa mamafa me le vanga. Fesili mo le fa pelo no fetong, ai sea ua fai ai tu la fono. Ai sea ua le tali ai le malo, i se fesili, po ua iai ni fa le tonu o le kovana. Le ala o tēnei tatu talien, mele o tatu talien.
Na sau no manino lava le fionga al minsta, le sui pale mia. Fa'aali umai le fionga. It's falling mai. They don't want to accept that. Yes. They don't want to accept. Nga isa, o nga le lako hidden agenda le mana o lava ese le fionga le tai ko vana. Ale manino tu la fono. O le kapeneta pe a whapea wala whamaunia. Ale ye whamaunia ye wa batu. Le tūlanga le nei tupe te tele nei sa transactions ale mulmuli ai tupu. Wa ana le tupu whalawlawe le Vietnam. A apa tu lo le malo ta ofi. Nea lai a dia e mai i le i o le service ma le whatino ina o ngā tiute ma le fia tau sanga. Pera sa no le o tawa lewa na mata i tū. Na mata i tū el whainga malo le nei ai nei. Ai lei whaatautoina ma malo whainga malo. It happens well before. Lesa e leise saying ai lato nei because e ese lato sa tu malo. Manei ane te le ia ora winga le o teren tatu talia fa sidi o le o mata la i mai penga failangi. Po le ale me o le talia le malo i lato fisi le o tatu talia tua. Ai ta le na tali uma me fa sidi. Ai le fa pe mai le fa pe la fa pe ia o kalingi o ko fisi. Au le na i mai talia. Le mai o le telenga uma o fisi sa fisi nia. So e se la le tala le o mai mai fa fo. Ele o mafai le malo na tali le o tatu toe i uma. O tūlanga na i tula epa. O le whanonoanga. Whai le fono tono palmeni. Ele. Ia len tata vai uma i la sa mulmuli. Lena uma tual malo longa tutu atu la epa ma limongi o. Le se whaanoi and all this. After mai mulmuli whai le lau si excuse and all that. Ai mana tu ai lai i. O ta tauna mai o ani whale tono o ani o latu. Raise tono o le fono palmeni. Ai le whaia. Wa isa. E mo musu ai whafonga i Samoa. Wha sao mai o lato se ma lato pepelo. A le wa mai muli after le fono. E le wa mai amai lunga i penga ta whailangi. Ma interview mai ma melu tau whaleang. Wa sa oi sau noanga le fionga le li pale mia. E sen mana i le malu o tau mai amai tau mta upui. E mo foi tau o foi tua o foi. Ia whalo atu i le lau tu lai mai foi. O le manga lua o fesili. O le awala o le whalau teleina i le vanga whau whai. Ai mine le malo o le tula fono lea. Ia tele ai a wanoa lato te tulia ai ia le tamaitai kovana. Ia leota. Si se i o le nafa whamtalanga e tuli le kovana. Le sa o le nafa whamtalanga. E le kasis kovanga. E umaku le kovanga e sau le kovanga. O tula fono ia. E wha vau ai tonu i. Ina ia wha whaingo fia ai. Ona sau le tangata lea. E alu e ala tula i tonu tula fono. Savali tula. Savali tula fono. Alo pule wha me kuri ai. Le ai. Ia pui ai. Ia le. Ia kovana i me e tupu ia teia. Peila le mele tupu te minne. O le kako ke le iloa. O le nganga au mai a whapea. A le lau kako kalia ke le ofisi. Lango tātou le mai tau atu iai. Tātou fo le vai atu iai. Au te tonu ai o palmeni. O lai whai ala tunga luenga. O lea whai tu la fono. Ina ia pui el kovana. Ai se sen na tala o whai mai kuli. Kuli el kovana. Le ai. Se tele na tu inga whantalanga. Wha lau tele ona le pui ngā. O le kovana. Se si kovana e luat. A whai la o le iei whale tonu o kovana le iei nei. I to tonu tu la fono ia leo whalau i tele. Ia wakau ngā. Wha marolo. Ai le fa e fai kula fongo e kuli skova. Ele ngal kasi skova. E uma vole skova, e saule skova. Mane. Samua. Voila, tu la fongo nei wo over sumo tu te sanga. Over sumo tu te sanga. O le mata i tua e ai lapea ia e tatau na toe fa fo winner tu la fongo. Toe fetutu na ina ia. Pelan tau no le ota o le pui ngalalia. Wa e roll mai le siko vana la tu le siko vana. A o lo o iai ni a whinta iala. E lima ta ina ai ana tu te whai. Ia i lo ai o maenga i tu la fono e ta tauna whaatino i langa luenga. Mana ia. O le tua i tu la fono.
e iai mea alua i e lafi tua tulafono. O tau lua tau ilo o ani mea alua po ni mea tau fafatu fafau o i tua tulafono. Mantua tula epa. O le ale winga o le alua o tulafono. E fafola i o lato luma ia wording and everything o tulafono. O le ala lea leina fono o palimene. Faa leo le manatu, faa leo le langona, faa leo se fautuanga o ani tima inga. Ia o fela i loa i se alua pea faa pea o mea o le o fafola i o lato luma. E fai ele lato faa soa. Unless o le tangata lava ia, e alua lo na mafau. Yeah. E lea leina le ngā. Tā tonua. Leo ta. O lo wha noa i tangata i te tono le palimene. Le whai al tala lea. E le se tūla whono e whai al laulangi nei e tūlises. Yeah. E ai ma se kula whongo wa whai se kula whongo e kulises. Pe whai se tūla whono. E alua lo na winga. Ina i wha malo lo i stanta pe e direct mo tanta tōtasi. E le o tūla whono lau tele. Mō tanta umma o lea otu i le melea. E le o te whangongo ke le ori. O la kōna e whea kula whongo. Ai whai mei. O whalau ke le kula whongo e kuri ele e kōwanga. E se lo whanau noi i tuna. E whapelan tai i tau te whia muli. O le whai o koe ngā whamkalanga i. Ke le whia muli au isi kai whape. Lena tatu tala noa i le vaenga le o le fesili. O le tultuli loa le vaenga le mea o le alua i tua tu la fono tau wha au file. Le la o sau ai no foloma tipi le sau noa ngā le i pare mia. I le cryptocurrency, digital currency. O a umato inga i o le tulanga o le stock exchange. Tatu tala noa i le vaisua le. Lea, iai ni mea kau dirty money wa a fi ai sa moa male lalolangi i mea ia kau stock exchange. Mua na whapea tutula e. Lewa mai siringia le mea lea. Fia tausanga o blacklist Samoa i Europa. Fia tausanga. Ma fua mai e sea. Ma fua mai i awala palpala i esa le stala ai company Samoa. Le lai le mawhai ena e al polonga Samoa. Ala mele tula mai nei. Sau i taimi o tula epa fia tausanga mita i al paeina. Na mawhai na lato a vesea le blacklist Samoa. Sau le taimi o fia me na mawhai nona. Le wata sau noa i a fontoi. Toi sau noa i fontoi tono palmeni. Ele mana ia le wawe ese Samoa ma blacklist. O amena tutupu. Tutupu lato taimi. Taimi lato te tainga. Na mawhai na lato whaia. Le ai. Le whai lawa ina wata o le stock exchange. Mana tua. Le no whalonglongo nge le interviewer a i tima le li ile o limong. Le whawata wai la le. Kai mai le whaafofonga Samoa o le upule na lafo. Le wala te lo le mena lenga wha malo lo e fia me le fionga ya mulpola ana rosta as the former Minister of Finance. Na fesilingia oa una mawha soa ma le fionga te mai tai minsta. Na fesilingia le fionga ya mulpola ia fia me po le atonu le winga wa laina whaile fsuia inga le reshuffle lea. Ae tali e mana o mia i le fionga mulpola o na te ele tato poloketi. A lea la le wasa o ne le tae ao. Ai wha pea mai e li mongi. O le mea le na leina ese fia me ia mulpola. A wha fonga le fionga le li minsta. A mai se foi le sui pale mia. O le fionga le pale mia ma le sui pale mia. Whai ese fufuanga i. Walanga o le wa a mai le tau whaleanga. A o le na langa lava e foi e. Limonim ta upule stock exchange i te tono o palmeni. Le ale fesilia fia me, le taimi o palemia fia me. A mai meo wha maunianga o mea nei. Le ale tani le se mea. So ale ese tala le wa mai. Me tonu la le tau o le wha o loa taua. Tau wha leanga. Tau wha se se. E wha leanga al tamari yanga o le fionga mai. Al tamari ta min stau tupi.
A o ye au kiu kilipi e kiu langa e onga me lea. E onga. O lea uona au maia I whakpo mai mat palemene. E whaoloa tau ar whalongolongo lea tunu. O I na koe whai na lainga whai le reshuffle a whia me. Ma ese loa ia tamaita I ia ele se mata pula chichi. A o whafonga mai ni palemia. Silani le mele. Silani le mele o sauri mo ni whako. Toa umanei an whatuton. Se mai tau si file mu. Ari mai ngā le umalea kuru whongo ale pua mai whai e tui ngā saunoanga se I e lunga I. A le la what, o mai la mai whamaninga na saini. Le pai no wa I tala mua. Le pai whamtama tamu, ele se whamaninga na saini le whengon mi stau tupe ile nā vai temi. Ia se whiangainga I Hong Kong. I mea ia tau... Tu sa ese funtanga na alwa le fionga tamata, I mean, star at the time. Yeah. Ai whetau I loa la ma whaalawi loa I Hong Kong, le iai se whianga na saini, le ai se mena tu wai le ngō Samoa, a le ese le mea le amai. Ia pēna saunotu la epa, whawhafonga le whianga le li panemia, mai se tamaitai le sui panemia. It's about time they're going to touch, look in mata, ule ta whaleanga. Leota, se wanga I pilo. Ia, le ai o nā ua walua whaasoa tonu mai lawa I vaenga lea. O te tau na, o tau vuna na wha mā leo mai o le uli, lea ua uma na whai le awhionga le li panemia. So ia leo mai lungo mengi. Lea la e o mai la tau ia malitu ngā maulea. Malalato mā whau. Te kako ke leo iloa. A tātou tātou whai tau, tātou le e wawa ai atu ia I mei. A le ua mai leo ori. Whamakala mai lunga I polkala mei. Ma koe e. Ia. A ngalo ia lato. O le ato toa, le mele tatu vai e tuoi tātou ie. Ia le na whai mai neo sau noa ia mōwhanu. Na tala noa male. Male a whionga le tamaita I suipanmi. Le whai mai sau le. Ngā lang whai sui inga lea. E alu vai ia ploke. Al mele wa mai ia le uri. Ia le mea konga le ngā ma. Pe o whaaleanga la ia le ngaluenga. Ale tamaita I suipanmi. I teme o ministai. Leo tama, ai wa ngalo ia o role interview matango fia sabia. Yes. Mamupola. Pa matala ia mulipola le mta pula. Le mapua anga na suiele mai so ele o se phone call. And au mai sao I lunga mulipola. Le mapua anga na transfer na ia ile tamaita ima ainga the way terminate. Ona o le whaamoemoina, o le excuse na lo tua. Tau sao, a le mea siri na matuia. Le o mea, even now, o lo whai are turi matanga uia. O lo turi loa e tamaita I le sawhapito. Ia le fionga I le minister o tupe temi. E te rotau loa se ame turi apu e whapia. Mwafani. Ya, wa ia. Le no tau whai atu nea leo e saula fisili. Mana tua foi. Ina wa min stao tupe le fionga ia mulpola. Le na amatali ai le process o le forensic auditing. Yeah. Ya. O le fionga fo ia mulpola. Le sa tu alanga follow up le forensic auditing. That's how I see, that's me personally, wa lainga ave ese. Wa fo ila le wala langa le fionga min stau tupe le fionga ia mulpola le forensic auditing to tele ila to le ia le afainga tua. That's how I see it. Ai leo le mele Hong Kong. Wana tau tino e fia mele ai se whamani? Le se me Hong Kong. Te tau lana mori le o A fo ila le winga le tala le mo o te ine le tae ile interview lea. Yeah. A fonga le fionga le li palemia. Fa pe fo le fionga le sui palemia. Le min stau tupe le ai. A wale tu mamaina wa tele le mafo mo mai pepelo. Fa aloa tawam fa se mafo tangata. A tiri foi. Le folinga lea iti na fai le interview. O le si le tai o le afi. O le si le fa ngutu rua. Yeah. Nisi mea le whapea mai e loto le anga le malo. Yo. E o mai au.
e matua onga ia ia lei poloka ele malo le award al komsina ama kama ima fanua le tudanga lea ua tala pipi me le li o limoni ia le taua o le ai le ai ma se mafuanga e ono tawhia ai ele malo le award. Lena ta ua le tata noanga na po ele ota ia le wingo le award na. Ile se award fo ile le whapeo se award ta le malo New Zealand. Peo le award ai ile na whatino ina ele whiunga le nipare bia mo na official saulia. Ta o na ale ota. It's the Prime Minister's Award. Ai no fufaila ma titilo i tula epa. Le fo ina sau I tifa mai to tele isi tamali o le atunu na lato mabuina le award le. This is only the Prime Minister, not the government of New Zealand. Ia mantua, e le ofenga luenga le kovana I lalo o le pale mia New Zealand. O le whainga luenga I le malo Samoa. So whaila wa iaise prestigious award for a pea le fionga le li palmia New Zealand. E whaalu atu I le malo. Whapea e acknowledge atu anga I le vao le malo. O le sa onga nao ala o mea. E o isi awards ia Samoa isi fo ita madi. Yo, o la sa avatu I lunga le whainga malo. O le award la lea. O le award lava I al palmia New Zealand. O ala I o mea. O le malo I le malo. Ea o le malo la nga I le kovana. Sa uni e te alu e talia le. Al mele e tau whape mai o le alu e tari langa award. E le ofenga le al malo New Zealand. E le ofenga le ngai lalo le palemia New Zealand. Ia, o te semi tatalo mele le uta atu tano vatupelami. O le tūlanga o le mele o te wawa ai atu Wa mene o wote e tele ona winga e te mawale o o le tusi mai o tata fo e to tele. I sa unga luenga le na fai. Ona tusi mai la ia leo tata ia popoto ia to tele ia leo tusi mai. Ia po kaka po ia la tele. Nomination. O le ana. Asi ka ko vai la ia le tūlanga o le. O sa mua il tembio le tūlai mai. Ngulanga le pele. Ala le winga le award le. O criteria o le award le mai. O mela na tau o se joe. Ai le so e ka fia. Le mo le tau. O criteria o le award. Ona ngofole le e clarify le melna. Nala na batu le award ye onga o le malea. Ala se vai sa mo ya. Ala se vai sa mo ye if ke binge ya sa mo le ngo ko ngi le vai nga le a o le no foi ile il bele. Ia, masalo ai au ni sinda. Na tusi mai palmia nei. Ina ia, watu se award o no tata le wa mama. Ai do sa mo ako le. Pamatele ono oso ni langona ko vana al Central Bank New Zealand ia papia. Oi. Ola yo sola faila award I Samoa. Wa le tatu bankine. There is a possibility to like. Yeah. Common sense. Ola e oso e whaita hoa. Ole makai o ngu o mai kai leo o mofanu. E no kui siname maulung totua. Ia, pai lai po o lua pa o apo. Kui siname maulung totua po tui ngano. O le si mea le whai mai, leo predicte e le ala ma le latu fo I vai. Pe a ho ina pasia tu la fono lea. O le ata fia tu malo New Zealand, ma Australia. A noa o le anga I atu o mo meo branch of o latu no mea lofa I to tonu o le atu pe a o ina pasia fai tong fatoro. O le latu, o le prediction le ala ma iti. Male latu. Eu me chego a langona I le prediction lo. O na te lo no foi New Zealand. A fai e pasia le mele. E ono ta puni ai fai to toa. O le sa atu manuia o New Zealand ma Australia I le atu. Tu lai po, ole e se singa.
Lame la tau fia I fua wanoa o New Zealand, Australia mo Samoa. The Samoan government o lea e pui tu la fono, pui ai a wanoa ma tangata whainga nuenga al malo Samoa. E le o whaia ni tu la fono to go against le malo New Zealand po le malo Australia. Ai foi la o ni tupe ni grant e vato le malo New Zealand po Australia ia Samoa. Vanga na lava ua uma waso se grant lava e whai e umanga a maila I o le lato report statement of how the money was spent. Vanga na wa mai wa vato le statement how the money was spent e le tala whea ngai. It doesn't meet the criteria le mafua anga ngalinga bakule grant o ina fato a whai unga tunu nei. Se so ia to te mai e wha olo ata ma wha se mafo whaunga tangata. Ai e peisi lunga tu la fono e? Ele peisi lunga tu la fono ia tu la fono Samoa. Ele se a ia ale malo New Zealand po Australia I tu la fono. Samoa is an independent state of Samoa. Pule lato I lato tu la fono. A ole tu langa le leo peu wha matau mai ole a te lele a whaina ma le tu langa la leanga I Samoa. Le ai. A whai ua ma whaina to tongi e whainga malo le tu lai mai nei. Le te leo le aita lafo Samoa. La whawhewhea lana lape ai le awala lato te whaasoso ina le grant pe avatu. Yei lai ata mamai fo ile fionga tamaitai sui palemia palemin stau tupe. You know, of how the money will be well spent. In fact, o le mautau amela tato whainga malole ye nei. Ina ia fua lelei, whaasoa lelei le manuia mo Samoa. Alalme, se so ia le tala pepelo ma tau whaleanga. Yeah.